Uy, gaanga ni Suluda, oy. Init mo kayo. Pahangin ta. Sa pre, hinginan sa pahangin ta. Ulit kay manood. Sa tigandagan. Mayabag may bataan eh. Sige magsunod-sunod anang ulo sa electric pan. Na! Wala akong problema ni. Uy, gaanga di eh. Aduh, ay kaigang ni. Samingin. Sige, matuloy. Ay. Sige, igaan na po doon sa maliit panan niya. Sige, malilingi. Mamapundo sa iyang kuwan. Sige, ilingi itit panan niya. Mamapundo. Ang higang kayo. Indaw be, naunsa maning bataan eh. Hoy, naunsa ka? Ano sige makagsunod-sunod anang electric pan? Likayan ra man gihapon ka ana. So what's up mga kaatang brothers? So mag-shoutout mi karon. First is shoutout kay Cherry si Kuya. Naga-vlog ni siya. Subscribe niyo kay J. Ugok, James Lee, Justin Gamana, Leonardo Parkin Claro, Edison F. Canelis, Zibo Troops Channel from Bacolod, then Carl Eritz, Hans Pichon, then Baskog TV, shoutout, Agnes Paiste, Jayule Gahilis, Aljimar Basaya, Dennis Gaunson, Jonathan Girit, then BSL Biners, Cypher and Jason Magbatag, shoutout, then Cypher Diala, kay Mugmug Bahoy, then kay Jordan Campo, Roland Wins Vlog, then kay Gigi Sten, and kay Sherwin J. Pulgo, and then kay Pumis. Then kana lang no. So guys, kung gusto mo magpa-shoutout, just comment no. First comment nga ibutan ninyo number 1, og second comment ka number 2, third comment number 3. So hantod sa pulo lang no, top 10 among kwaon, mamo na among i-shoutout sunod. Hashtag Mr. Atang. So top 10 among kwaon nga shoutout. Hashtag Mr. Atang ha, then tungan ninyo number. So kana lang, thank you. Kelbes, ayaw kalimot sa pag-subscribe. Click the notification bell bot para updated mo always sa mga video. Then subscribe po ninyo niya among second vlog, Boy Atang Vlogs. Please support ang channel kay namin gina-upload po dito. So kana lang no. Signing off.